kabayan. Videohi ko ha? Nakaikabayan! Na! You're not allowed! Not allowed! Saksi mo ha? Saksi mo ah! Agoy! Mapriso ka! Mapriso ka! Ah! 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 Sige! Ah! Natin kabayan! Na! Videohi ko ha? Videohi ko! Sige! You are not allowed! Sige! You are not allowed! Saksi mo ha? Mapriso ka! Mapriso ka! Agoy! Ah! Ka! Aguy! Ah! Sige! Video Nari kay kabayan? na videohi ko. You're not allowed. Not allowed! Saksi mo ah. Saksi mo ah! Mapriso ka. Agoy! Aguy! Ah! Sige! Ah! Yo, salamat din sa pagkuman sa video no. Salamat sa yung sulit nga suporta. Please like, follow, share, ug subscribe sa among YouTube channel, Open Vibes. Yo, shout out din ko no sa Toll the Explorer no. Please din ko subscribe ug follow sa yung FB sa YouTube channel. Og shout out po ko no sa ICHS Batch 2K, batch ni BOSS-JORKY Abarido, Bunal Permente, mga boss idol, Bunal. Og shout out po ko ni boss idol Norwaki Yuki, Henry Bridge Igot, Chris Cueva, Tanggore, nga si Sir Tol, nga pinakagwapo sa UCLM, maestro sa UCLM na si Sir Tisoy, o si Junalen Baluca Cusino, shout out ni Madang Silingan, o si Brian The Buco Argente, please ko follow sa FB page o YouTube channel, Manoy Bryce, salute mo Tol. O shout out po ko ni Jana Florida, Carl Aaron, Ernest Idilio, o Jill Marcos, o please ko follow sa FB page o YouTube channel nga SmackX TV. Sa katong ganahan nga pa shoutout, just comment lang sa among latest nga video. Goodbye, peace and love, Bunal.